Apakaitampukan, kadagiti agduduma, apasamak itibiyat. Mang tadrayaw, kan liwliwa, kada kayo pagganmi adumdumngan. Paglinglingayan, kabayatan tiin kay panagtrabaho, ken panagin inana. Ay nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa Balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Kitaam no asino ti lumabas, nanang. Na, ninemya akaaruba tayo may. Asino nga jay kaduan na. Kasla ni Artemio may akalugaran tayo. Isong agpayso, nanang. Kitaam ani sweet da amagmag na. Nagalas akit kitaan. Ay, amangan mo't no at da relasyon dagiti dua. Siguro sayang mo't ni Artemio. Ay, uy nga raw. Sayang ti kinagwapo na. No day taan nimya pa ilang may ti asawaan na. No katawunak laang ni Artemio, nanang. 25 na laang dayta. Ni Nimya, 35 nan samot. Ay dawaw, pagsarsaritaan nyo manain ti Carlo patayaw. Apay ka di aya, imatalmanan tadila yung agina. Ay, agsarteng ka man no awan na saya at nga ibagam si ka Ronald. Ha? Ay, man nakibiyang ka lakayan. Julia, adaman masaludsod ko kaan ka. Anya te saludsudeng, Flora. Dan sa relasyon danemya kan Artemyaw. Na, saludsudeng pailang mo't kumadlaw mo't. Ay, malas mo ni Artemyo ano kasta. Malas. Kasano mo ana ibagam amalas? Sayang ti kinagwapo na. Ay, narigal lang amin ti agsasaukay. Day tala ang ti ibagam. Wine. Kaya kula maamuan ti pudnaw. Tamakikita mi ngamin sweet da. Sweet ngamin ni Artemio iti anak ko. Awanan ti makunak, takas la prinsesa meten ni Nimiano kwa. Aya. Kuwan. Adu nga ti umapal keng kwa na. Ubing ngamin day tanubyo na. Anya. Anya ti sinaludsod ti kaaruba ken kaitay nanang. Asino akaaruba ni Mia anak ko? Ni bakit Flora Day ka day. Sinaludsod na no adda ka no ti relasyon nyo kini Artemio. Ta nakita da aswit kayaw. Anya ko man ti parikot dita. Kat nobyok mo't ni Artemio nanang. Yak man amo kadagita akaruba, anak ko. Adala ang nakita da gimatul man ti dila da nanang. Karkarwag tupay nanang. Intun lumabas kami iti paraangan da. Agpaubaak man kani Artemio. Awan sigurado nga agsakit ti matada. Sapay awan ti agas ti sakit akasta. Confirm, Lucy, adakaw. Ay nawaw, talagang adda ti relasyon da, nanang? Wine! Ay awanan, sayang ti kinagwapo ni Artemio. Naku nampay anak ko. Noan niya mo nga taati nagustuhan na iti karuba tayo. Saan mo napintas day taan ni Mia ka? Amangan mo't no adatiin pa inom ni Nimyakin ko na. Na. Huwaan niya. Hamangan mo no ada inaramid na. Iso nagustuhan ni Artemio. Kasla imposible mo ngamin no makurso na daan ni Artemio ti kas kininimya. Iti kas jay akinagwapo na. Na. Huwag ngagpaisawan niya. Wan! Ada siguro
magpatulungan na dita. Ay nawaw, kas lamang asar dagita at tao. Anya manag ti pagpupudutan ti ulam, Flora, baka Ha? Makapaasar mo dagita akaro ba? Kita naka-holding hands damanay na magmag na. apay, umapal ka. Ibagam ano kayat mo nga ag-holding stomach. Ha? Saray! Damag ko kaada ti relasyon dagita lakay. Di ka mas daaw. Ay, nawaw, mas daaw. Anya kumangay ti pakas daawa. Di ka mas daaw no adnya tinagustuhan ni Artemiaw iti dayjay anemia. Wiyag da dayta. Anya kumatibibiyang kao. Amaw lakay. Tiatap meken ni Lucy nga anak ta. Ket amangan no adda ti impainom ni Nemia pagpaamaw. Di man lang mapampanunot mo ditan. Ay, kasla imposible mo nga main lakay. Nagalas tupay akitaan no kasta nga kuykuyog da. Ha? Pangasim man tagtal na ka, Flora. Na, No nagatal ta dilam, kudkudam. Sana data biyag di pada mataaw di sang kaistoryam. Si kamat gayam ti masabat ko dito'y dalan, Artemio. Ada ka di ibagam, Lucy? Awan mat kiti. Mas daawak laeng no anya tinagustuam iti dayjay anemia. Ha? Ay, napintas kan nasingpot ni Nemia. Kan nagagitpay. Sanga pulo atawan tinagbaetan ti edad yo. Apay, di mo kayat tay ububing ngam iti sika. Wenno saan, tay katawenam. Manulang matasanga pulo atawan. Sigurado ka kadi? Di mo kayat tay sexy kan napimpintas ngam ni Nemia? Ni Nemia lang ti kaseksyan kan kapintasan na babae iti imatang ko, Lucy. Anya? Sabali ti ipikto ti agas kin Artemio nanang. ay nawaw. Apay kaday anak ko. Nasabat ko di tadalan itay. O kahit anya ngay tinagsaritaan niyo. Sinaludsod ko no di na kaya tay katawanan na. Tay siksi kan napimpintas ngam ni Nemia. Kahit anya nga tiinsumpat na kin kanakaw. Ni Nemia laang kano ti kasiksyan kan kapipintasan iti imatang nananang. Ay! Ayun na yun, aya. May nga katawa kayo na. Kano na pimpintas kung sexy ka ngam iti dayjay anemia anak ko. Ano, nanang? Kawain! Ay, tumakder ka. Tagsarming ka anak ko. Saan ang mailibak day takin ka anak ko? Adaman kayat ko amaamuan? Oh, anya day ta, Lucy? Anya ti impainom mo kin ni Artemio? Anya? Anya ti impainom mo kin ko anak kunak. Amang ano epektive mat iti lalaki a type ko. Ay, nawaw. Kasla, adda kayat mo asawa na. Agsalsalud-sudak lang mat. No adda Tapno ibagakin ka, Lucy. Awan tiin painom ko kini Artemio. Saan ko akasapulan dagita? Tapno ayaten nak tinobyok. No di ka kat agraraman Naa? Siyak pa'y di agraraman nita? Agraraman ka makaasawa iti ubingam iti sika? Lucy, saan akin na agraraman ti kasjay? Dayjay ti kunada agasat. Oh, apay ka di napudot ti daram kanyak. Wenno, kursunada mo't ni Artemio anobyok, iso akasta ka. Agpudno ka man si Kalusay. Ay nawaw, anya ti ipudnok tatang? Kursunadam ka ni dayjing Artemiaw. Ni tatang mat. Anya akursunada alawlawatan nyo dita? Apay nga raw na pagpupudutan yung agina ni Nemia. Saan akas kini Artemio ti type ko anya? Anya karon ti motibo yung itiinam. Iti kasta nga aramidon yaw. Ibagbagami laang mat ati opinion mi tatang.
Nagalas ngamin akit kitaan no kasta nga agkuykuyog da. No diket agraraman day ta anemia ah. Dahita nga ugali yung agina tinagalas. Ay nawaw. Kaya't kung nga'y kalaysan ni Nemya, Auntie Julia. Anyat ko nam Artemio. Kaya't kung agkalaysa kami iti anak yo, Auntie. Sapay lang ko mata umanugot kayo. Ay nawaw. Agpanunot ka pa'y anaimbag na kong. Sigurado akong kaninamya, Auntie. Pagpanunutam iti maminribaw. Tanarigat ti agbabawi iti udi na. Ninemya talaga ti kayat ko, Auntie. Ay ka, ada kang kadayta ah. Da kayo kinimya ti agsarita. No maipapan iti dayta abanag, da kayo ti agdesisyon. Jak kayat ti makibiyang. Nang runa pa'y kat adda kayong matan iti husto nga edad. Agyaman ako na yan, Auntie. Ti kanyak laang kat agpanunot kayo ang naimbag, sakbay nga agdesisyon kayo. Kaya't kung agkalaysatan nimya, Anya? ipanagnag ko apod no ti marikriknak apanagayat parakin ka. Ay nawaw. Amangan no, adaman nun ti maibaga dagiti nagatul ti dila na dita. Anya ko matibibiyang dangay. Ibagadan tumanen, nga dati impainom ko ken kwa. Di mon panunutin ti bagada. Apal dalang na ita. Hanggang sigurado ka kadi kanya, Artemio. Amangan mo't no agbabawi kanto. Ay nawaw, sigurado akon kin ka. Ibagak ka di nga agkalaysatan o saan nakasigurado? Sigurado nga adun tumanen ti sauda. Nukas ti kayat mo mapasamak. O manugutak, saan tamutkit di abasol No adda ti maustel iti nalabos at kinaapal na dita. At damot ng kadakwada, na ipalubos da ang maustel da itinalabos sa kinaapal da. Anum tabuneng mo, Ronald. Tumulong ak, amangayaw bakit? Ijay, Agkalay sa kanaw danimya kan Artemyaw entun umay abulan. ay nawaw. Asino may tinakadamagam iti dayta? Ni Artemyaw amismaw, tinangin baga kanya. Hay, piman-mate nga Artemio. Na, bagay damot piman. Talaga at tirador mo, ti ubing dayta anemya. Kontrol ang mamag tangiwat maw. Nung agatil tadilam, kudkunam, kunak manayin. Sana dahi tan lablep ti karuba ti pakibibiyangam. Ni tatang nanang, sa di naman ang tinapanan na. Tumulong ka na, amang ayaw. Ijay, Agkasar ka no magaya man, danemya kan Artemio. ay nawaw. Pudno, nanang? Ayunay kan, pudno Mangayo da nga rudain. Talaga anapiksa ti kararag ni Nimia, nanang. Uwad nga raw. Aga, sumantakas tao na iti panangipatag jay baroken ko na. Oray sa nga pulo atawanan ti nagbautan ti idadda. Prayer reveal man, Nimia. Prayer reveal. Anya ti kararag mo, apay akas taunay ti panagayat ni Artemio kang ka. Mangrugi ka man ako nakon, Lucy. Ay, kaasi mo ni Artemio. Kasano ko mga agbalin akaasi jay tao? Kat as-asi kaswak mo't anaimbag. Saan ang maibagay ni Artemio ken ka anya? Asino ka kumamot amang ibaga iti kasta kanyak? Kunamlan asino ka mo na pintas, Lucy? No, syakti si ka. Nagsapol kalat ako maiti kataunam. Tapno saan ang nagalas akit kitaan. Siyak man nga minun tinakitam kan. Bayam, tainto nagkasar kami para manan ka iti karne. Amangan no day tamot ti agas tinagatul adilam. Ditakan! Ha! Manaktak ka laeng. Kasar da Artemyaw kan nimya ita. Saan kayo amapaan? 5 ababoy kan o ti partyenda. Ay nawaw, nagadaon. May mayat mo't laang no saan kayo namapan. Nakababain mo't ka nagitag kasar.
Nangruna pa'y kat inuy-uyaw yu iday ti kalabas. Asinaw tinangibaga saan kami amapan? Mapan kami Ngam, inton madamdama pa'y laang. Nasapa pa'y mag. Anya, Siyempre, karni daytan lakay. ay nawaw. Ay unay kan lusay. Nakabaybayag ka ba? Mabiit laang ang daytoy nanang. Ag lipstick laang da tao tapno napintasak mat ijay Ay agawa am atanay, agalas dusain. Sigurado agiwaras dan itimakan. Alawo na nanang umayon. Ay agawa am ko na, tapno umuna ta itipila. Narigat nga ta ti maibusan, ha? 5 ababoy kanumat ti pinartida. Unang adumo nga rod ti bisita da. Sagaysay nanang. Ag sagaysay kayo pa'y mat Ay bayabong ta sagay-sagay dita. Jay karni lauday dusay, sayang dagi jay. Aw, gaya. Ay, nayunak ti silupen, tanayunan ta ti makan nga alaan ta. Kita am no asino ti imunay ti pila bakal. Ay, nawaw. Dagiti aginaan naggatul ti dila nalakay. Makitam day ta, nagadwa sa uda ini. Saan ta kano abagay? Nagalas kano nagkuykuyog ta. Ngamne, isuda mo't ti imo na ang nagpilay ti makan ngayon sa gana ta. Bayamon lakay, tapno maramanan damot Bareng day ta akar ni ti agas ti naggatul at dila da. Sa bagay. Tapno maagasan na itadila na. Ay nawaw. Agasam man na itabakan. Apay ka day lakay. Agasam ta saglilima plato yaw kan lusay. Kay, anya ko matidakes na. Makan nga raw. Tapno adda ti reserba para inton bigat tatang. Da kayo kit dimot. Ay, pakpakawan. Ay, awanan ti adwa sao, si ka, Ronald. Nagpila ka kiidi may. Mangala ka mo iti 5 a plataw. Tapno ada ti sidaam akarne inton bigat. Para laeng kada kami kun ni Lucy ti makan ngay nalame, Kanya-kanya mo to na. Ay, una yan bakay. Andyan tulangan, ti panunutan na itinagkasar nga inuy-uyaw-yaw. Awanin katawaan na kayaw. Iti adya kumagapaw, ha? Una, ta inuy-uyaw-yaw ida. Sa ita, ta nagkasarda. Saglilima plato ti makan, tinalayaw. Ay, nakababain ti kasta makay. Ipadlaw yung may tarawot kayo ti karnay. Nalpasan day jay tatang. Isubliyo pa'y laang amin. Uray pa'y, nakababain lata. Nakababain ti kasta nga aramid yung agina. Ang malay. Kaninyo na kita karnay. Amang ano na itati makaagas itinagatil adil-dilayaw. Tapno agtal na kayaw. Datamot ton ti pagsasaritaan dagiti maritis nanang. Win nga raw, rawot ta ka naw iti karne. Nagadupay ti ibagbagada nanang. Nalaing ta kano nga agwiyaw. Ngumno karni ti saritaan kat alistuta. Nadamag da siguro dagiti insawsawang taa kada nimyaken artimyaw iday. Nakababain tan dito'y nanang. Ay, why? Talaga nakababain kayaw. Da kayaw nga agina ti starring iti tersina. Da kayaw ti topic da. Nya. Makita yun na ita. Bagi yung lang timbabain yaw. Ay, nawaw! Tanangam ti panagsasaom. Taamangan no agbalataktoken ka dagiti dakes asaom. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Shawi. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Ay, nawaw! Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak iti biag. Mang tadrayaw kan liwliwa kada kayo paggan mi adumdumngeg.
Paglinglingayan, kabayatan tin kay panagtrabaho, ken panagin inana. Ay nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg, kaya't kulaang nga ipakaammo nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa Balipay. Ita, sagutan da kayo iti sabali manen a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Asino ti mangsukon ken ka, Jenny? Asino kumapay, friend? Tinubyok manen Wow, talaga aswit tinobyong ken ka, friend. Kanayon nakasukunan dito'y pagtrab-trabawan ta. Sigurado, isunto pa iti mangitulod ken ka dito'y intun pikat. Sigurado daytan, friend. Ay, umapalaksan, friend. Ay nawaw. Aklunum nga minan ti agdat-daton ken ka tapno addan tumot ti umay mangsukon ken ka dito'y pagtrab-trabahuan ta, Tina. San kumot nga rod a type dayjay a brand? Tinubyok ti nagchat, friend. Ha? Adda ka nun iji parking lot. Umuna ako. Ay, nawaw. Agan-anad ka, friend, ha? Sana all latan. Niki, kumanan ba dyan ang itulod ken ka dito'y balay? Kat isumot akanayon, nanang. Talaga aswit ken ka. Gimatang pay nga ron iti pizza para kano kada kayo kinitatang. Ay, ka pinastrek mo kumapay, ta nagkapi tayo, anak ko. Agdardaras mat, nanang. At dapay tinapatag-alakad na. Day talaang agpaiso. Ay, win gayam. Nakagatang kayo kade iti isuot yawn inton kalay sayaw. Awan pay nga rod, nanang. At kita kami pay laang inton Sabado. Pilyin yaw tay friendly budget ako nada. Tapno saan kayo ang magastusan. Tinabatag ket adda may suot yaw. Wo, nanang. Di mi matla ang kayat ti umutang para iti kalay sami. Tanarigat ti agbayad nukwa, nanang. Uy, Jenny, matuloy ka no mo ti outing tayo nga kakatrabahuan inton Sabado. Sa anak pa'y amapan, friend. Ay, nawaw! Apay ngay! Adda na patag-alakad mi kinikiko. Os, agday kayo mat. Saan? Agkita kami iti isuot mi inton kalay sami. Awan pa'y ngamin nagatang mi. Ay, wan! Inton sumaruno na bulan ti kalay sayo, aya. Wan nga rod, friend. Nagpardas ti panaglabas ti aldaw. Kasta talaga, friend. Ay nawaw, simang patgaya man ni boss. Ay, wan ngagpaiso. Ituloy tang aramidin ta. Amangan no makita data ti boss nga agis istorya ditoy. Kisayan na paikit din ti sweldo ta. Ay, narigatan, friend. Asino jay imawag ken ka, anak ko? Ni Kiko, nanang. Apay ka now. Sukunan nak dito'y balay inton alas 9. Da, apay awang ka diti trabaho mita. Awan, Sabado ita. Ay, winan niya. Nalipatak mutan. Apay nga raw, adi kay masapa. Aglaba akpay ngamin. Naurnong man ang timurang ko. Awagam ni Kiko. Ibaga masapsapaan na ti umay. Siya kaunti mangilaba kadagiti murang mau. Sigurado kayo, nanang? Okay lang kada kayo? Wan, okay lang anak ko. Para makidi iti kasaryo ti lakad yaw. Nasken nga kita kayo iti isuot yaw. Taintun umay abulan ng dayjay. Ni Jenny nga yung antipaseng. Naday ta, madama nga agsagsagana. Agtugaw ka payla ang atag kapi ka. Pangururayam ken kwa na nakaw. Inton naminsara natin. Kalkalpas ko lang nga nagkape. Aya, sige ay. Ne, ay nawaw. Apay akasta ti panang kita yung kanya kantay. Ay. Awan, maragsa ka naklahunay, Kiko. Ha? Saan kaya mawatan nanti? Ta sweet kalaunay iti anak ko. Aga sumantay nal daw asukunom dito'y balay.
Kan itulod mo, iti pagtrab-trabahuan na. Inton kan, yawid mo manin dito'y balay. Kasta talaga, ante. Delikado ba't ngamin ti panahon ita? Amang ano niya pa ikit di ti mapasamak ken ko na, no saan ko nga ramidin da ita. Alawin. Kasta ti manugang akayat ka. Anya nga minun ti bagam kanyak, friend? Awan ka di ti aramidem inton bigat ti malam, Tina? Ay, jak pa'y sigurado, friend. Apay ka di? Umay kantuman ije balay, tapno ada pagpasuruan mi. Amuket, nalaing kang ag-design ti stage. Ay, na wow! Day talaga yan, friend. Kunaklakit din noan niya. Sapay awan kwartak nga ipahutang ko no bilang na. Sa anak nga umutang, friend. At patulong aklaeng. Amok analaing ka no disenyo ti saritaan, friend. Ay, na wow! Siyempre, mut friend. Isulaang mut day tati amok ang maitulong ko iti kasarmukat. Agyaman aklaunay, friend. Adun ti na itultulong mo kanyak. Bayam, no sika ti mga sawa, bumawi ak tumatken ka. Si kakit dimot, friend. Mabayag pa'y daytan niya. Awan to pa'y tinubyok, asawan tukit din. Anya ngayon ti plano yaw, kikaw. Jenny. Agnayad kami ni ti basit akalapaw ko na nang. Apay, di yu kaya ti agnaid ijay balay. May mayat matlaang no iti balay ni Kiko ti pagnaadan minanang. Tapno masursuro mi ti tumakder iti bukod mi asaka. Narigat mat ngamin no kanayon amang namnama kami kada kayo kinitatang. Ay, sa bagay mo kidi Isunalaang ta mga numaikawa kami kanitatang yaw. Open mat ti balay na nang. No nawaya kayo, di umay kayong to agpasyar. Welcome kayo ijay na nang. Pasensyakan, Jenny, bakit? Simple lang ti kalapaw ko. Okay laeng, tinapatag kat ada pagrugyan ta. Agyaman naklaunay ta maawatan nak. Pag tinulungan tanto ti agurnong, iti kasta kat mapadakkel ta ti balay ta. Uy, bakit? Wen gayam, anya ti kayat mo asidaan ta isut ilutok. Sikaan na niya ti kayat mo. Isungarod asal salod suden kalakay, narigat mat ano basta agluto aklatan. Amangan kunak nung di mo magustuhan ti iluto. Okay lang, oran niya. Awan mat kat ti allergic. Kanak amin. Sinigang at tilapia tangarudan ah. Ay, una. Okay lang. Ala, sika pala ti makamong agluto ha. Tarugyak mo ti aglaba. Ay, nawaw. Anya ti parikot mo, pasing bakay. Di ka mat matag tagari dita. Mailiw akaw iti anak talakay. Unay kan bakay. Asidag lang ti pagnanay danda. No kaili mo ni Jenny, di mapan mo idasarong karan ni Jibalayda. Kano'y jay nga raw tinagapwa kitay. Madlagayam. Nga mawan nga raw ti tao. Nakakanda daw ti balayda. Ay, way, Martes ita. Sigurado nagtrabaho na gijay. Ay, katinton malamlaangan ah. Na, si kamo gayam day ta Jenny anak ko. Nakita yu ka di ti asawak, nanang? Ah, ay, di ka mo anak ko. Apay, awan ijay balayo aya. Ay nawaw, agsalud-sudak ka din no adda iji balay, nanang. Ay, di ka agungot anak ko. Dagiti ubing la ang tinasangpatak iji balay itay, nanang. Amangan kunak no napan manen nakiin-inom da iji akiko. Ay ka ipadas mo ati mapan ijay store. Amangan no ijay magtinagiinuman da. Wa, nanang, inakon. Ay, mabit lang anak ko. Apay ka di? Anwam nga ita dos purdaws nga awip mo. Armas ko, nanang. Dida kayon, ta sa pulak tinalay nga asawa. Sa dino ka daw, di papanan ti anak ta, paseng. Damot igam na ados purdaws. An-ano na day jay? Sapsapulun na ni Kikaw lakay. Ay, way,
Nalabasak ni Kiko iti store itay. Na, hanya ti aramidon da ijay. Anya kumapay. Arak manen at isang sangwunda. Ay, nawaw. Naglukon da ita akikaw. Mamartang mo gayam. Ita pa'y adadakulan dagiti anak da sa gasta. Naitang araw bakay. Sweet mag, idinobya na pailaang ti anak ta. Oray idi kaas asawa da, kunam lakay. Tulungan na ti anak ta nga aglaba. Ang ita ay nawaw, jak amaud. Kasla na puyat kamot, Jenny. Wan nga rod, friend. Ay nawaw, pinuyat da kan samot nila kay mo. Ay, wan, maray. Literal a pinuyat nak tiloko. Siyak nga tamot, mare. Kaano mo't nga ta mapadasak ti kasta. Unay kan, friend. Kaya't mo mati mapuyat amang sapsapol iti manginom nga asawa. Ha? Anyat kahit mo asawan, friend? Sa bali tinangawat mo iti imbagak, friend. Ah? Napuyatak ta sinapsapol ko ni Kiko. Nabartak manan nga inyawid ko iti balay mi iti rabi. Syakit din ti mabanbanog ang mapanmang suksukon kun kwa na iti inuman. Naimbag kumaano sukunan nak dito pagtrab-trabahuan ta. Saan mo nga road? Na. Apay ngay, friend. No, edi kat sikat ikanayon asukunan na. Ita. Ala, baliktad nga rudin, friend. Si kamot dun ti mang sukon kan kwa na iti inuman. Dayta nga road ti pagpungpung tutak, friend. Uray aglabakan agluto. Di na pa yun maaramid. Naimbag ko nam taadadagiti anak mi ama ibaon ko. Sweet laang dayjay akiko ididamo. Nangilim mga ninanang mo iti susi ti motor, Gwen anak ka. Jack amo dati. Naglaingon na dyan, Jenny. Sa tinungamin ti papanamaya dati. Agpapaskan ti kumparik ita kat imbitado ak. No siyak ti sika, di kan mapanda di. Ay nawaw, apay ka dinasaan. Sayang mo't dayay ano sana kamapan. Sigurado mapartag kayo manin itchay. Parigatin nyo manin ni mami amang sukon kada kayo. Asino nga amin tinangibaga sukuran nak. Isulang mo timang bambanong iti bagbagi na. Sa dino man ang tinapanan tinalaing nga amayo, Gwen, anak ko. Napan iti ayan ti kumpari na anak papasken, mami. Inlamang ko lang arudan ti susi ti motor. Napanlata. Nagna, mami. Talaga anatangkan ti ulo day tang amayo. Aramidin na ti amin para iti arak. Ay na. Irwar mo man ti dos por dos dita. Talaga pagpungpungtutan nak day atao ah. An-anwan nyo ti dos por dos, mami? Awanan ti adwa sa ludsod, Gwen. Basta irwar mo. Ibabam ta dos por dos bakit? Amano. Talagang agdisuday ti ados por dos king ka. Agawin na karudan bakit? Saan ka dingain bagak king ka nga oston ti arak? Ilaya pa nakaroon mo ti kumpare Saan bakit? asyak ti pagpungpung tutam na Nauma akon amang suksukon kang kaidya inuman. Imbis asyak ti sukunam, saan tasikamat ti masuksukon? Ay nawaw. Sino lang kami na yan tinangibaga nga may nagsukulan ha? Ay na, sumungbat pa'y lang ngamin. Panawan ka na talaga. Makauma ka. Makaamo ka matan nga gawin. Auray lang, Jenny bakit? Nasip na, dak makita ti dalang ka. Nangamong ka matan dita, makauma ka. Hanyat aramidin nyo dito'y kadagiti ubeng, Jenny anak ko. Sapay rabi ay. Dito'y kami nga agnaad nanang. Ay nawaw. Habay ngay anak ko. Nauma akon amang suksukon iti asawa. Kanayon laangan nga iti inuman ti ayan na. Di na pa yan amo ti tumulong mo. Amo ka din ikikaw, apimanaw kayo kadagiti ubeng. Maamuan nanto no sumangpat iti balay nanang. Ay nawaw. Sa dino ay ati ayan na ita. Pinanawak iti dalan. Anya. Ay anak ko sapay rabi ay nasip nga Nangamong matad ang agawid. Sigurado ang mabayagan day jay tawan silaw na. Mangilawlawan day ta lalaki. Sweet nga agpayso ngam ididamo lang mat.
Anyat masapul mo, kikaw. Pangaasim at agawid tayo na Ibalay, bakit? Diyak kaya't tagbiag agmay may sa. Di mo pa'y kayat dayjay, maaramid mo ti amin akayat mo. Kailiw kayon kadagitan nakta, bakit? Pinanunot mo kumaday taasak bay ang nagaramid kay ti kalukwan. Masyan kakanikan niyak. Ikarik, agbalbaliw akong. Sardeng akong tiarak. Panunutak pa'y anaimbag. Ay, anya nga tati aramidak nanang. Pakawanak nga tati asawak. Anak ko, saan mo't adakes? No, ikam ni kikaw iti may sapay agundaway. Ta sigunken ka, kaedi na kamuki di dangdangran ti asawam. Saan matkit di nanang? Saan nga agkabil ti asawak? Tijak laang kayat kat tinalabas apa nagbarbartak na. Ay ka, agsarita kayo ay tinalapat, anak ko. Ibagam dagiti saan mo akayat ken kuana. Tano para kanyak nga inayo, ke maalapay laeng daytay tinasaya at asaritaan, anak ko. Huwan nanang. Kasaritak tumanan ni Kiko sakbay nga agawid kami ije balay. Masapol asiguradwak atong palen na dagitiin karina. Agyaman nakta manugot kayo nga agawid karagiti ubing, bakit? Tinagsaritaan taan ay. Uwan, bakit? Di ka kadi madanagan. Agtung palak iti saritaan. Siguradwam laang. Maminsan pa'y nga aramidem di kasjay. Di mo namnamaan apakawanang ka. Uwan, bakit? Tulungan kan. Kan makipordiya akmanan tapno adagastusan tayo. Kasta ah. Uwan gayam. Irwar mo na iti malabaan, tas siya kung ti aglaba. Awan ti trabahok ita. Agina nakamot Siyak pala ang ti aglaba ita, tawan pa'y mo't makipordiya ak. Mabit lang nga rod, tairwar ko. Agraman ulos tayo, pakilabam. Uwan, bakit? Ariglado. Ay, nawaw! No pamilyado kan atao, rumbang nalaeng nga aramidam ti responsibilidad mo. Iti kasta, awan ti agbalin aparikot iti nagbaetan yo nga agasawa. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Shawi. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Ay, nawaw! Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak iti biag. Mang tadray aw kan liwliwa kada kayo pagganmi adumdumngan. Paglinglingayan kabayatan tiin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay, nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sabali manen a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Hello, Aida anak ko. Nakaawag kayo mat, nanang. Ada ka di kwartam dita. Naibus ka ditiin pauit ko iti napalabas a bulan, nanang. Ay, naibuson na anak. An-ano nyo ti kwarta aya? Ada ko magatangag. Saan pa'y mo't ngamin ngin lako ni tatang mo ti kalding taraken na. Kaano a kasapulan nyo ti kwarta, nanang? Inton bigat kumaa, no day pauit mau. Pasensya kayo, nanang, ngam awan pa'y maipauit ko ita. Na ospital ngamin ti apo ko yo. Karuruar mila ang idikalman. Ala, no awan, okay laang. Iremedyo mi pa'y laang nga rob kinitatang mo. Anya nga, itimbaga ni Aida, Lilia bakit? Day nga rod ti parikot ko lakay. Ay nawaw, anyat imbaga na ako na. Awan ka no ti kwartana, tana ospital ti apo ko ta. Ay nawaw, kasano nga iday ta? Di awanan igatang tay, ti masapsapul ta. Awanan Awan mo ti bayer mo, tay lakom kumatikal ding mo. Awan pa'y nga raw. Anusan ta pa'y latag siday ti puro na teng Ay,
Jak lakit di maanusan bakit? Di pa ikit kas lakalding tanno kasta. Anya nga ron ti maramidan ta, kat awan nga ron ti kwarta, ay nawaw ka. Ala, siya kung ti makaamaw bakit? Agpanunutak iti pamuspusan. Bakit? Di ka makipaskain? Asino tagpapasken aya? Da George akalugaran tayaw. Kasanumot ang namuam. Limabasak iti paraangan da itay. Kat nakitak nga ano ti tao. Iso nga sinaludsod ka no apay. Ti kunada kat agpartida ka no iti babaw. Imbitado ta nga ta. Imbitado taman kan saan, mapantalat ta. Una, ngam amangan mo't nun niya ti panunutan da jay. No dito'y probinsya, saan na masapol nga iayab da. Di mo kaya ti makaraman iti karni aya. Mano alawas mo't tayo na puro natang ti sidsidain ta. Di ka na uma, ha? Nala, urayan nak nga raw tagpulusak. Ay sana, mapandakit din. Tanay, alas 12. Sigurado nga agiwaras dan iti makaan. Narigat ti maladaw niya. Amangan kunak no may busanta. Ay, nabsog mananda tao. Mayat ti maturog no kastoy laeng. Okay ka kadilaang binitaw. Binitaw, Ha? Apay ka di makat? itaypay adi ka matagtagari dita. Sao akasao, ngam di ka mo sumumbat. Apay ka day, At na unag pampanunuta. anya maninday ta. Nakitam jay mamadto itay. Kaumat, apay di mamadtaw. Nakita nga danyawat ni George a kwarta ken kuana itay. Ada pa'y karne anayon na. Anya nga tano adalin tamat tikas jay at trabahaw. No kasta, kayat mau tagbalin ang mamadtaw. Uwan ba kay dakkel ti makwarta tano kwa. Blue bills kinakita nganyawat ni George ijilakay itay. O di mayat lakay. Mayat gayam ti trabaho akasta. Isungar ako nakapadasin ta. Duwatan tapno doble ti income ta. Ay, wala, kayat ko day talagay. Magatang tamin a kayat ta. Kansaanin ang masapul at dumawat tay ti anak ta. Anya nga iti impapadtaw, wano impapalad, wano impabuyon da dya abanay lakay. Impapugto na no asino ti lalaki ni bakit na. Anya, anya nga itimbagam kun kwa na. Narigata nak ngaron ijay bakit. Jak amaw no niya ti sungbat kaw. Isong embagaklatan a lalaki. Natayag ken dark brown ti kulay na. Ay, namatimot kun ka. Why? Naimpaglangin ta nalagip ko jay lalaki anakitak akasarsarita ni Ninita. Ijay paradaan idi napalabas nga aldaw. Okay, manungay timbayad na kun ka. 2,000 ti siningir ko bakit? Narigat timpapadto na si ka. Ay, sagsasanga ribu tagarod Ay, No, dati ang papadtukan ka. Ibingayan nak. Mamadtumad gayam tala kay Benito kan bakit Liliana na. Anyat ko ng primo. Di agas sawa alakay kan bakit di talaod. Mamadto kas kada mamuyon gayam lagi dyan. Ay nawaw, asino mo tinakadamagam? Ni pari baning. Iso tinapanan na itay agsapa. Nay, jak amo ti maipapan iti day ta abanag Mayat kit di no at na mamadto dito yung lugar tayo. Sana na masapula dumayo tayo. Mamadto da pa'y adwa nga agasawa. Sardengan nakman si ka primaw. Amangan no iskamer laang dagitang agasawa. Nakita yung kaditi kawitan ko na nang. Jak abo di mo inpagod aya. Saan nga ron? Diyak mo't makitan. Amangan ko na no, tinakaw damot tayo. Asino kumamit ti mang takaw? Nagiti lumablabas Amangan no, kinursunodaan nagiti palutero. Amangan no adalang dita. Itay pa'y asap sa pulag ngam awan mo. Mapanak to man itayan natatabi nito kan nanalilya.
Di mo ibaga nga agpapadto ka kadagijay nga agasawa. Kapilitan ananang. Sana mabalin na mapukaw da di akawitan. Nangina da di nanang. Hay na, primo aya. Agtalek ka nga men adagos kat sa antay nga amo no pudno amamad to dagit ang agasawa. Ay nawaw. Anya nga nana. Asino tinang takaw iti manukkaw? Amok ti rupa na. Ngamjak amo tinagan na. Mas kulado kun natayag alalaki tinang takaw iti manok mo. Anya? Nas ka na sa pulo madagos ti manok mo, tamangan nila ko dan. Isuro yung arod kanyak no sa dino ti pang sapulak iti manukkaw nana. Ti manok mo, kat inlemeng da iti may sa akulungan. Kawayan akulungan ti makikita. Kalugaran tayo mutlaang ti agtatakaw primaw. Agyaman ak unay nana. Biro kag ti manukko itamot laang. Oh, at ti bayad ko. Ay, Agyaman ak manang. agyaman akmat primaw. Umay kanto manen no kasapulam ti tulong mi Maskulado ken natayag kano tinang takaw iti manukko nanang. Ay nawaw. Sardangan nakman si ka, primo. Isuti ko na ni Nana Lilia itay. Nasken abiro kag ti kawayan akulungan adakda kamaten na. Iwaras mo pa'y man tamatam anak ko. Kulungan akawayan mo't alaw-lawatem dita. Anyat kayat ti asawan nanang. Ah, anya na jay. Jay kawitan kon samat da jay. Isu at talaga. Kauawid na laang itay. Di mo nakita ya. Saan nanang? Kunak tumagking ka. Adalaan dita. Anya ti makunam. Husto ka diti imbaga dagi di amamad tukang ka. No kasta pinagkwartaan daklagayam dagiti nga agasawa. Imposible nga min Di kanto mo agpampanunot. No talaga amamad to da. Wano mamuyon da. Apay nga italaang ngay. Nakaawag ka mat, ay danak kong. Kumusta kayo, hindi nanang? Nasaya at lagtamat. Mangipaw itak iti gatang yu iti abastuyo inton bigat. Ipawit ko iti biyahe nanang. Uray sa ano, nanak ko. Anya nga iti gastusin nyo kinitatang no sa anak amang ipawit. Adda kwarta ami kinitatang mo. Nangalaan nyo mat nanang? Ay, ka nagtrabaho kami Ne, kitaan nyo nanang. Di kay agbannog unay. Wan, di ka madanagan. Tasan mo't anadagsun ti trabaho, may. Apay tatabi nito. Anya ting bagbagayo ti asawak. Anyat kayat maasawan, ninita. Ti kunayo kanukot adda lalakik. Natayag, ken dark brown ti kulay na. Tapni baga kada kayo awan ti lalakik. Ha? Amuyo ka di aga po itinaramid yo. Kat inaldaw nga papaanak ti asawak. Ay, kastol nga men, naktaw. Di kaya palawagan. Ijay barangay hall tayo ngagkikita. Saan anasaya at ti epekto tinaramid yo kanyak? Agasam tanatayag ken dark brown ni bagbagayo. Naimbag kumamot ano pud no? Ngum saan mat? Inuulbod ti bagbagayo. Ay, nawaw. Pangasim ni Nita. Di na kam ipabarangay. Masyan kakadikanyak alakay. Day tangarod. Lakay kan bakit kayon? Ngamlukko nyo pa lang ti padayo at tao. Da kayo ti makagapuno apay nga ipilit nila kay ko nga dalalakik. Jak ipalubos ada kayo pa lang ti mangdadaol iti pamilyami. Asino nga iti lalaki ang nakitak akasarsarita mi jay paradaan ni day? Saan mo akabit na jay? Diri morti pud no? Saan apud na mamadto kayo? Luklukon nyo lang ti padayo at tao. Ni Manong tinakita yo akasarsaritak ay nawaw. Kasta unay ti unget ni Ninita. Bakit? Ay nawaw, apay ka naw. Siyak ti makagapaw no apay nga agsuspit sa nila kay na nga dalalaki na. Saan apud no aya? Nagkamaliak nga raw. Asino nga di lalaki ako na makasarsarita ni Ninita ije paradaan. Kabsat na kanaw. Ay nawaw, day taki dain. Sigurado nagdiritso na jay iji barangay hall bakit? Awan nga ruden maipabarangay tagaya madina oras. Sa dino ti papanam ni tanak kong. Ije barangay hall nana. Apay ijay.
Idimandak dagiti nang dadaal iti biyagming agasawa, nana. Anyat kayat mo asawan. Kastoy ngamin, nana. Napan nila kay ko iti ayanda tatabi nito ken Nana Lilia. Nagpapadtuda no asino kano ti kabit ko. Daytoy mo't tatabi nito, imbaga na anatayag kano a color dark brown ti lalaki. Karkaro ki din ang nagsuspetsa ti silosong asawak, nana. Ay nawaw, linuloko mo ti aramida dagitang agasawa. Day tangarod, nana. Kanayon nakit din nga apaan nila kay ko. Hay, oray ni Primaw, napanmula ang nagpapadto ta impagarup na amapukpukaw ti manok na. Idi sumangpet dito'y balay, kat kunada kano nga lemang dagiti agtatakaw ti manok na iti kawayan akulungan. Anya? Makakatawa ak nga rod, tanagawid mo laang ti mapukpukaw a manok na. Pamanaknek asaan apod no ang mamadto dagitang agasawa. Pagkukwartaan dalaang ti pada da atao, isu amayat no maipabarangay mo ida, tapno agnakam da. Anya timbaga ni Ninita, nanang. Ipabarangay na kano da Benito ken Lilia. Ay nawaw, iti anya kano agapo, nanang. Wen ata idi na pan nagpapadto nila kay na kaimbagada kanong ada ti lalaki na. Daytoy mo baneng na matimot adagos. Karkaro ang nagsuspitsa. Isukit di ti kanayon a pagapaan dang agasawa. Ta ipilit ni baneng nga ada ti lalaki ni bakit na uray awam may. Ay, una yan. Makadadaal da pa yan iti pamilya. Ita mamatikan kanyak Primaw. Una nang, napanagnagak matang. Kunak tumaking ka. Iskamar dagita nga agasawa. Saan apod no ti bagbagada ang mamadtuda. Hello, Aida. Asino daytoy? Siyak daytoy. Ni Nanam Juna. Da kayo matgayam, nana. Nakaawag kayo mat. Amom ka de, tinapasamak ka da nanang kintatang mau. Apay ka di, nana. Anya tinapasamak ka dagiti dadakkel ko. Naipabarangay da. Anya? Apay ka no, nana. Iti anya aga po ang naipabarangay da? Wen ata agin papadtuda nga agasawa. Makadadaal da pa yan iti pamilya. Napan nagpapadto ni baning kadakwada. Idi kwan, imbagada anatayag kan color dark brown ti lalaki ni bakit na. Isuki di ti kanayon na pagapaan da ninita kan baning agasawa. Anya? Agawid ka pailaang nakaw. Bisitaam dagiti dadakkel mau. Tanay agulbuddan para laang iti kwarta. Uray ti anak ko, biniktima da mo laang. Ay da! Siyak nga rod, nanang. Ay nawaw, di mo mutimpakpaka mong agawid kagayam, anak. At dati na patag apagsasaritaan tayo kada tatang, nanang. May papanitian niya, anak. Sa dinot ayan ni tatang. Adda na panan na. Urayan tayo ni tatang, tapno mamaminsan nga ibagak ti kayat kung nga ibaga kada kayo adwa. Anya tiyar aramidan niya ay dadi ti balay, bakit? Di na mga rod imbaga nga agawid. Adda ka no ibaga na kadata. Amang ano dain danon daken kuana, anay pa barangay ta. Nasaya at mat, nagawid kayo, tatang. Anya ka diti baga, mayda. Nagawid ka mo't gayam. Anya di nadamag ko na ipabarangay kayo adwa? Asino tinakadamagam, anak? Basta adda, agin papadto kayo kanumat. Ay, kwa. Saan anasaya at tikas di nga inaramid yo? Makadadaal kayo pa yan iti pamilya. Okay, matanda ba neng kan Ninita? Nagpalawagak anasaya at itinagsasarita kami iti barangay hall. Ay, uray pay. Saan la ang adaninita kin baning tilino ko yo? Adupay, nakababain kayo nanang, tatang. Isugayam adiyo kayat nga ipawitan kayo, at damat gayaman kalukwan nga aramidin nyo ditoy. Ko anak ko, saanan ang maulit? Last miday jayag. Rumbang laan, jak kayat nga damanan idanon da kanyak. Di yung ibabain ti pamilya tayo kunakmanan. Maminsan pa nga agaramid kayo iti kalukwan. Maminsan pa nga ibabain nyo ti pamilya tayo. Lipatan kayon at talaga. Day tati di mo aramidon, anak ko. Promise, agbalbaliw kamin kinitatang mo. Wan, saan min nga ulitan ti inaramid may anak ko? Saan na talaga? Ay, nawaw!
Di ka agaramid iti linuloko. Tauray kasanupay ti panangilimad mo, maamuan dan tumatlaang no anya ti kinapudno. Kunada nga rudan, awan ti palimad adinto maibutaktak. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Shawi. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Ay, nawaw! Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak iti biag. Mang tadrayaw kan liwliwa kada kayo pagganmi adumdumngan. Paglinglingayan kabayatan tiin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay, nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaan nga ipakaam mo nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite. Awanen sa Balipay. Ita, sagutan da kayo iti sabali manen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Anyat ar-aramidem, Mari Deborah. Invidium samat ti kapita. Un mare, i-reels ko man. Isupay no adda ti maurnong. Naimbag ka pa'y, Mare. Aksuswildo ka iti Facebook. Gadget lang ti kasapulan, mare. Surwan nakman mat, Mare, no kasano dayta. Kaya't kumati agsweldo iti Facebook, Mare. Anya nga minon ti Facebook name mo, mare. Friends tamat iti Facebook. I-search mo, mare. Taitag ka iti post ko, tapno makita dagiti followers ko. Tapno i-follow na kamot, ah. Alaman nga rod, dayta ti Facebook ko. 996 lang ti followers mo, mare. Wen nga rod, Mare. Basit pa'y iso atulungan na ko, Mare. Kaya't kumati agsweldo iti Facebook. Agkape ka, Ricky, lakay. Agyaman ako na bakit. Uwan gayam, nasalaw ko ni Mari Marta dita dala ni tay. Anyat inararamid yun diti balay. Apaya narabyan na dyan. Nagaramid kami iti content, lakay. Ay nawaw, content? Wan, surwak nga ag-reels. Takayat nakanumot tagsweldo iti Facebook. Ay una, mayat dahi tapakit. Matulungam ti kumarem. Sigurado, ano makita dagiti followers mo ti vlog yo kat i-follow damot ti kumarem. Kasta nga rod, lakay. Panawan ka pa, ah. Tagluto ak iti pangrabyanta. Si kamot ti makamungag kape. Ituloy tan tulaan ti panagsarita ta inton madamdama. Adda ako, Nanang. Ay nawaw, apay nga itakala ang anagawad si ka, Marta. Ti kunam kanyak ket mapamula ang alaan ti tangdan mo iti kumarem. Nagpasuro ak ngamin iti kumarek, Nanang. Ay nawaw, anya tinsuro na ken ka. No kasano ti agbalin a content creator. Amumot ni Mari Deborah, Nanang. Ado ti followers na dayjay. Kan agsusweldo pa yan iti Facebook. No kasta, arapaap mo gayam tagbalin a content creator. Wo, Nanang. Uray asinumat ah. Kaya't kumati sumikat, Nanang. Addaken ka day ta anak ko. Tulungan nakman kit di. Ibagayo ka dagiti kumariyo ta i-follow dak iti Facebook. Anya kumangay ta amumi no may papan iti kakasta banag. Buludak ti cellphone mo ta i-share ko ti post ko, Nanang. Tapno ado ti makakita. Isupay mo't ti mainayon iti followers ko. Napanan ni Nanang, Tatang. Nakaturog pala ay. Nabandog ka no ang nagdalaws di tarubayan. Da kayon tungaro ti mangibagakin kwa na arimuarak. Sa dino ay at ti papanam. Iti ayan da Mari Deborah, Tatang. Apay, kunak manunal pasan ti panagdalos mau. Nalpason, Tatang. Mapanak ijay ta agaramid kami iti content me. Anya, Iti saan nga agbayag, agbalin tumot asikat a content creator ti anak yo, Tatang. mala, mapan ka no mapan ka. Siguradwam lang nga iti ayan ti kumarem ti papanam.
Adda akmanan, Mari Devora. Umay ka lang, amare. Saan ka abi si Mare? Saanan, mare? Kaltalpas ko lang nga nagluto kan nagdalos. Madamat inanak. Apay ka di? Tulungan nakman, Mare. Tapno manayunan ti followers kan views ko. No adda ti i-post mo a content mo. Itag mo latan kanyak. Tapno makita mo dagiti followers ko, mare. Tapno i-follow da kamot ang. Okay laang ken ka, Mare? Okay laang nga itag ka kadagiti post ko? Un, mare. Okay laang. Tulong kumutan kan ka, ah. Ay na, Mare, agyaman aklaunay ken ka, ah. Sigurado ang manayunan ti followers ko no kastalaan. Adda ka di pa'y ti aramidam, nanang. Pakanaglang dagiti baboy tayaw. Apay ka day? Siya kun, nanang. Sikate anya. Siya kun timang pakan kadagiti baboy tayo. Ay nawaw. Itabampay. Awan ti papanam ay ah. Saan ka abisay? Sa anak abisi, iso asya kun timang pakan. Angam i-video nak ananang. Anya? Masapul nga i-video nak tapno adamat ti maipost ko. Amuyo ka di ananayunan ti followers ko, nanang. Ala, no kasta ti kunam. Iso ate ramidag. Angam mabait lang, nanang. I-charge ko labi iti cellphone ko. Na, ang mga numabayagan pa'y dayta ka mabisinan dagiti baboy. Makauray dagita ababoy, nanang. Kaya't yu ti cake, tatang? Cake? Nagkapon ti cake. Asin na ti nag-birthday. Awan ti nag-birthday, tatang. Imado nga min ti followers ko, iso akayat ko ti ag-celebrar. Aya, Uwan, tatang. Na-monetize matlaangan ti account ko. Kaya't asawan day ta, agsweldo aktumat iti Facebook, kas iti dayjay a Devora. ay kat mayat anak kaw. Isupay mo't Uwan amangan kunak no maartapak pay ni Mari Devora. Agpadpada kami ngaminan no followers lang ti saritaan. Anya, Da kayo matgayam ti lumabas na Flora. Siyak nga raud. Adala mapangkugatangan di ta store. Naimbag abigat mo, Deborah. Kastamot ka da kayo, nana. Ada ka din ni Marta di tabalayo, nana? Wan, busy mat. Busy nga aramid iti content na. Kastagayam, nana. Apay na sa ludsod mo na kang. Saan mo't ngaminan ngam umay dito'y balay? May kawakit din, Ay, ibagaktoken ko na, No may nakasarungkaran, no saan abisi na kang. Okay, nana. Agyaman aklaunay. Sinaludsod na ka ni kumarim itay agsapa, Marta. Asino, nanang? Asino kumapay ngay? Ni kumarim a Devora, Apay kano, nanang? Anya ti imbaga day ta a Devora? Di ka kanumo ngamin, mapaniti ayan na. Di na makita abisi Mapanmumot ngamin sa rungkaran. Ano saan ka abisi, anak? Umapala ang siguro day ta kanyak, nanang. Iso nga agaramid manen iti issue na. Ay nawaw. Anya kumangay, ti apalan na ken ka. Umapal ata at ado ti followers ko ngam iso. Kat iso na ti imo na nag-reels. Ayuna yun ti kasta ka panunutam, anak. Saan man ang nasaya at ti kasta nga ibagbagam? Anya manon ti impa-deliver mo, Marta, anak. Ay nawaw, di yung maangot ayan, nanang. Makanti impa-deliver ko, nanang. Nangalaam mo ti kwartam. Siyempre, nagsweldo akmanan iti Facebook. Aya, Dakkel mati sweldo, iso nga ilibre kayo, nanang. Kantap no saanan ang masapol nga agluto kayo. ay, agyaman naklaunay no kasta anak ka. Uwin gayam, tulungan nakman nga ag-video, nanang. I-video tapay ti in-order ko, sakbay akanan tayo. Tapno maipost ko iti Facebook. makadlawak man, Deborah bakit? Ay nawaw, anyamot day tamadlaw mo, Ricky, lakay. Saan matan nga umay ti kumarim di ti balay? Nabayag mo ten. Ay nawaw, apay karungay. Anta ka di ti diyo nagkinaawatan? Awan ammo ka nagapaan mi. Apay nga ro, dakila at aliniklikan na ka. Day tangarod mo ti jak ammo lakay. Nang rugi idi madu ti followers na, kan agsusweldo iti Facebook, kastamot ten. Kaya't maasawan, di makkel ti ulo ti kumarim? Jak ammo alakay.
Narigat agsasao, ngam kasla kastan a. No agsabat kami tupay di tadalan, kat kasla angin kami iti tunggal maysa. Day, ta, tirigat na. Hangam sa nabalilatan bakit? Apayakas diya mo ti ipopos mo iti Facebook, bakit? Saan mo't ang negatibo ti impos ko lakay? May papanlaang mo't iti kunada a friendship. Kasla ka na heartbroken. Nasakit nga rod mo't tinakam ko iti mapaspasamak. Nang rugi, di nagbalin a content creator day ta Marta. Kaslasan mo't tan a kumari ti pangibilbilangan na kanya. Limastog pa yun. Ay, di nakasiguron kasapulan iti biyag na, bakit? Kunam idi atultulungam tapno umano ti followers na. Dahil ta siguron tayo kunada as seasonal friendship. Awan mo't amok abasol ko kankwana. Ore awan basol mo no iso ti madayo, anya nga ro ti maaramidan tayo. Choice na mo't day ta. Kahit sapay la ko ta di nanto pagbabawyan. Apay kanumot akas ti ipupos day ta Adivora? Anya mo ti pagpupudutan ti ulam si Kamarta. Talaga nga agburak ti darak iti day ta Adivora, tatang. Basa am ti impos na iti Facebook. Yan, itak man ti pakarururodam. Day ta na basa am no anyamat ti makunam dita, tatang. Ay nawaw, day talaga yam. Awan mo ti mada iti post na. May papanlang mo iti panakigayam anak kao. Wan angam kaslasyak nga mitipat patamaan na. Wano, nasakit tinakam na tad ado ti followers ko ngam iso. Apay kumangay ngagsakit tinakam na. Wan ata ado ti supporters ko ngam iso, kat iso pa'y ti imun una anag reels. Di ka man agsaw akas ta anak kao. Nalipatam samat. Ano sa nagapukan di bura kat awan ka itayan mo ita. Imadulaang ti followers mo. Di makalmutan ti ulam. Ay nawaw. Apay mo't akas di ti mapan mo ipupos, ika ti bura. Ne, nakaumay ka mo't, Mari Marta. Long time no see. Sa bali mo't ti bagbagam. Apay akas di ti ipupos mo iti Facebook ko na. Awan mo ti madi iti impost ko, Mare. Amok nasakit tinakam mo kan umapal ka kanyak, tado ti followers ko ngam iti sika, kan dakkel ti masuswildok iti Facebook. Saan apuno day tamare? Awan mo't makagapot tap napalan ka. Ay na mare, amok dagitan, agin-agin kalaang manendita. Tapno ibagakken ka, saan ka nga apalan? Imadulang ti followers mo, kan agsuswildo ka lang iti Facebook, kastamot tentog ugalyam, di makalmot ti ulom, ay nawaw. Anyat ko nam, ulitin man. Imadula ang ti followers mo, di makalmot ti ulom ko na. No awanan ti ibagam, mabalin mo ti pumanaw. No agsasao ka dita, kunamlan asino ka. Anya di imbaga ti karuba kanyak, bakit? Ay nawaw, anya tindanon daken kalakay. Nagbinbinog kayo kani kumarin Marta dita paraangan tayo itay awanak. Dadya ka di? Wan, puno na ita. Anya? Kasano, kat kumkompormi to may naibagbaga. Kunak no kailiw na, iso ngay may, ngam apamot gayam ti birbirukan na. Diya ko nakapagtapal, iso pinagsasawak mo tin O na yan, bakit? Intun sumaruno, di mon patulan. Sayang ti oras mo iti kakasta a klase ti tao. Deserve na laang lakay. Imadula ang ti followers na, kastamot tentog ugalyan na. Dimakkel ti ulo day ta babae. No amukla nga kasta, jak kuman tinulungan idi. Nanang, kasano day tuyon? Ay nawaw, apay ka day. Jak matan malukatan ti Facebook ko. Kasano di mo malukatan? Permanently disabled ko na namat nanang. Ay nawaw, kasano nga ruden ngay day ta? Awanan sweldo no more nanang. Sayang dagiti followers ko. Mabagtitak lakit dino kastoylaan. Ay pangaasim anak, agpanunot ka anasayaat. Sayang dayjay nanang. Inrigrigatak tapno umado ti followers nga maidilit laang akasta. Kumusta ngayon ti Facebook account mo? Disabled ako na ni nanang mo, anak. Awan nga rodan tatang.
talagaan na diliton. Di saan kan nga agsweldaw? Saanan Ay nawaw. Makapabagtit nga ron tatang. Sayang ti followers ko. Karmam siguro dayta. Dumakdakkel nga minti ulom ka eh. Jak amon tatang. Jak amon ti aramida. No agrugiak, sigurado ang mabayagan sakbay nga umado ti followers ko. Sapay kaguran ako ni Mari Dipura. Sigurado adi na kung tulungan day chay. Anyapay nga ron ngay. Agsubli kay ti sigod at trabaho ma. Aglako ka man na ni ti bugo aong ken makipurdiya ka tapno adda pagbiyaga. Isumot lagayam adi mo ma-search ti Facebook ni Kumarem. Bakit? Ay nawaw, apay ka no lakay. Indilit kanumat ni Facebook. Anya? Ti ko na nagiti kalugaran tayo. Kat amangan no na disable. Tra kumpormi kanumat nga minan tinaipupos. Pananguyaw kanupay ti daduma. Ang mga no adu tinangi report lakay. Saan tayo nga mo tipod no ama kagapo bakit? Bugoong! Bugoong yun dita gagayam! Ha? Nalakalaan! Ay nawaw, ni Mari Marta magyagpukpuk kaw. Huwag nga ron. Aglaklako mat gayam man ni ti bugoang. Awan siguro ti masweldo na. Iso ang nagsubli iti sigod at trabaho na. Panawan ka biit tagumatangak man itilako na abugoong. May salayang ti katangan bakit? Adupay mo ti bugoong ta. Manungay tabugoong alako, Mare. Kas iti sigod, sa gasot laang mare. Ikanak man iti may sa abote. Agyaman naklaunay amare, naksayan matlaang ang tilako. Awan anyaman na, Mare. Nagsubli ka mat iti sigod at trabaho. Kapilitan amare, awan mo't nga minang ti swilduak iti Facebook. Naidilit ni Meta ti Facebook ko, mare. Hay, dayta tirigat na, Mare. Isu siguro ang napasamak dayta, tapno saan akarkaro a dumakkel ti ulom. Sikan tumot ngamin, Mare. Imadula ang ti followers mo, di makkel mo ti ulom. Anya nga ita, ag back to zero ka manen nga aglako iti buggoong. Ay, nawaw! Saan agaputan nagbaligi ka kat agbalin kan analastog. Agtalinaad ka kumalataan na pakumbaba. Kan adalata ko marespetom iti padam a tao. Iti kasta kat manayunan tupa iti bendisyon a maawat mo. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Shawi. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay.